PKB kaping petang dasa pitu warsa kalih tali selai. Wawu kebungkah Raina Sanisyara Sane Lintang oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlison. Dua ninga sapunika renggenah Arda Chandra kalangan Angsoka tetaring miwah panggung siosan kepanggih besik saking lu. Stan kuliner taler sampun kepidap-dapen pecik. Anutin seseles saking tim liputan ring lapangan, risampun ngeranjing wewidangan art center stand kuliner, stand pertunjukan kalangan Angsoka, tetaring miwah pameran UMKM ring beten gedung Kesi Arnawo, kepanggih sampun nyansan ake pengunjung sani rau, wenten taler sani metumbasan kerajinan sani kadol, sani mebinayan ring PKB war sani mangkin, kesiagayang para petugas Satpol PP sani nuriksain pengunjung, tur nguduhang mang dani ngutang lu ring gena sani sampun kecuma wisang. Akhirnya kewentenan petugas kebersihan sani rajak mersiang lu, sa akhirnya genang ngutang lu sani kesiagayang majeng pengunjung, kaptiang sideng nguduang pengunjung mang danis tateng ngutang lu ring gena sani sampun kesiagayang, mang de pemargin PKB war sani mangkin nyansan becik, luwe tur maning bersih. Agus Diatmika, Bali TV.